عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة رواه مسلم. Ngokuka Abu Dhar uNkulunkulu athokoze ngaye umprofethi kaNkulunkulu ukuthula makube kuye wathi ekuseni emalungeni emzimba yenu kukhona isidingo somnikelo ukuthi subhanallah uNkulunkulu umsulo kungumnikelo ukuthi alhamdulillah udumo lungolwaNkulunkulu kungumnikelo nakho konke ukuthi la ilaha illallah ukuqinisekisa ubunye bukaNkulunkulu kungumnikelo ukuthi Allahu akbar uNkulunkulu mkhulu kungumnikelo